Kajing penbena jong ka Meghalaya Board of School Education ya ka result jong ka examen secondary school living certificate la sakhi ba kisamla kan thei kila pass ba bat tengshan ban ye kisamla shan rang kibarung hapo ka thup top 20 kat kum ka result ba penbena menta kasngi ya ka kerdan baningkong layo ban bat da kasamla ame ba ai hun sisa karbi ka badai ka khna school jong ka Saint Paul Higher Secondary School Marbisu bat ka adghadi saha ka badai na ka school Riushimet kat bah ka kerdan ka baar la bat da kasamla rilakor lamare na ka school Exilium Girl Higher Secondary School Shillong kini sekolah galong hanong kendang tu mah dan solat modern dia bangan puas ni saya ru banyak compare bagi sekolah teh tang baru kaji ke beningkong kadi ke jing kristam hina lagi bangila banwan syakmat da syam jing ru da rekod dan bun sim tong syai yam ke baka tu mah ti mi pa pa dan hajan ken ban kiwan baik kiwan pentingan baik untuk si ong syai ya duai ken ong ya bu jing duai ke bangan khuslai da rekod da tam ni metrik lai ka ya baka social tu mah pa rekod ngala yam ha ladu bangan sedang ban syong kelas 10 hi ngala don jing temu baik bangan lek baha baik bangan wan syakmat i ka school ka si ong baik na do masyahin bangan syai wan first baik na do baik ti si ong baik bangan dia ban trestam baik bangan wan first baik kan ha kelas 10 mah ka board exam yang di mantap baik la ong tan kino hikai i mei par syai encourage si kan bangan wan syakmat haki por badang long school tem the yopor ban krekot badan public school saki homework te maximum like enta kumtai e hinre haka por ba la jan ki exam la yoshti haki tu kham yopor tu san genta hinre genta hangi po Shillong namar ba ka network e barok ka biang te watla da hapdeng ka jingdon jong kunyang covid-19 ru hineling ba ki baphe jong ka social media nilala bani yo be ji kai te kala long bit ka bayad be ya jenti